ka sakiway ki investment ki bangi ngila de irma ngani thu ya pi khandiat hakabidei bat kasurok kapien je suai ngai yo sanction ta total la poi 6,000 arspa kilita 6,000 arspa kilita baka amount ka pisa ka yo kita poi 6,000 arspa klur minta kenal nilai kot saja tan hanta so ye krejo tangeta nanta na state plan om duna ya 6,000 arspa klur state plan CRF om duna ya 140 ken mepian RIF om duna ya 140 ken chanokan ke jinyo ka ba sirkheba bak nga om pingin yo i bijikla jom ka jela me kala jom kilok ki kren ben kam le nei toy kren tamba dapen i atat iya ka jikisha bakakam lalu i ba ka NPP ka de patu semua i belakang mai ka kata lalu i ba NPP misuse ya kata VIP call shop i mendai bersyukur no khulu sekarang ba kinyasa nomor polo ya kapop kasang kitlut ke NPP nah kata bang susi kitlut ke NPP mendai mano kit ke NPP le mano kit nang ya le kumno kit tendai ga oi pi nim salia ngaru kumno yalam hapo jela nang tau konrad ku National President of Chief Minister ubasno ba ku Vice President jongka national nginum te nginum smi nginaya de chama na banta kabadai ki pai ba ke sebisha ki ki jikla ke do yoi namar baudat lambe ban pe tam ya ke jinduna iklan pe pat ya ke jingkal ku ke pio te kata ka bana ku apan om te minta lai pu arwat bidon mila poi biang sa history juga katan dai spa yo kuan minta ko ni katan dai spa yo kuan ka EP Chelsea atau Bordeaux lai pu arti bat minta ka sni ke NPP ke yo lai pu arti berapa kumkin nong dalam hakmat coba timpar to ini Kriston ini bi nangli kamsin ship hem ngini tresitom batru ngini ku kamsin jik suri jik tipriu tiplay daga ko ko ron kanang ba ko mobi nin atrak susu ikiwipat bakil rum sha ka parti ke jomi ka ba ko anong te saisi di pa ka jing ai kublay ka jing snowy ka jing snowkenat ya di Dr. Shandi ya UCM bat kunju ia ki leaders jom parti junia te karulus ki ba klub ni tiak klub ya denju layo jitip ki tresitom met bat nsi klub tiak klub den nadu UCM hadu ki ministers hadu ki MLAs hadu ki party workers hadu ki MDC poro ki tresitom kapale jorba te na kata kata ni yo ekane ban ke so ba tiam ba ke jingjok ka don pro bat na mix ken dari karena I musim susu kami bangin nang Tresitom nang di sakma di nakalian jongat ng presiden ngakadu kang pam jani iwe to ini Tresitom kalat kadot be kinama bang aja kata den reino bi ngim dei bandung sim ngin nang ya du tiap duden nak benda bagi yo ya ke jijok ka bedon burong ka election ng si how panai laan nang itu lepai di hapok atau tarik latikna na sure to lepai Isno bahar wat ya tiang eden. Iwe ni kandidate yang hei kom kres sudah nak. Dengan berhom ba. Tongin nam ya tiang eden. Mini Tristom banyo ya kecingjo kepada burung. Balai ko kunta. Ngaruh nong tinggal pelupor tahdin pengasitong untuk katulungan naik nang pisang bankot ya leaders ya song bani kendu nang tangan pisang bankot bagi peleng saudong kini ki konsensi lu. Namar kawai ke baki juga kira express ke bagi penpa lomba. Teniking namar bayo kalong kumta MP election. Tendenga om yakikap long kumta. Ka MP bat ka MLA bat MDC ka per pak lepak. Namar balai kani
kadai ka election konsensi maroi maroi kani kadang lalong kum ka election jong pi jong a hali jong konsensi nrei HKMP live home riu kam dei ka masuk live home riu konsensi kam dei ka masuk mat pun sin teten senong kondong wat panle tempur ke belai belai na mati ong baik ba la dengan job mano manoro bari ai ku belai yo ai ya ka scheme le kan ai kre namar kalahet than ke konsensi lahet than dari kiria kam dei ka masuk ke kapulong ya ki bakin jaitu boleh kabur ke nak kata kadau pemongopi hak hak election MDC MLA kan mau hak ka benungkong ki beriu bakin jiet kadai ya ki beriu simen kam dei ban om baka parti baka klain tu kata kamut ban om bo pra len kakot ke bak nungkong ki pek ya kandidat ulaneka kiba kisnu ya dei kiba kisnu ya bet kiba inut banyak keren banyak kana banyak tray banyak kata dia kata dia kata banjir ya ki MDC lagi ki MLA tenak kadau kam dei nim dei banyak duk mesin banakani nilai tresitom habangan persiap research habisnya kam dei syuk kakam kaba ngingin om bagi telur namang iyo hadu katu sila nyopro kan itu okay sila nyopro something 170 class de ngau ipi la de kakam kabangila ya tresitom sisa nama bahagan ni ke area kaji persutu berkala kabala sekreba emban katu kita dio nalor nang tami kaji persutu ba om baik ba BJP kamu ke NPP kataru kabang om pi kabang no suba keren nalor nang tahu declare nang tende hiben om ba kersan bet ya ke NPP hantar nang poisa long kita ke isu ki ba pikir bon serta te nrei lagi warna kata isu hak election di sini ini kelahiran apa kan namanya aku dah te nrei ke kampanye dari dia Kriston kenapa yang baru ya kecil saja apa di sikausil kawai hak jimbat jongi ya kan di sikausil ngau mepi kadai kecil kerko kerau kibil kibabun ba kibampat jupas menu perhati kongres itu mentah ketertinggi yang pas kian kita sakut hapus ketriat daki posnen mentah pas lu manu balik ya kata tengok orang pini kejinya trelang jadi mentah kamtam dari diskusi bar ke government kalau kebayang jamba hakaba pun ki kamba kibernya leh barang next kan ada election MDC government ngin ya tu si pai ba ki kam ki ba nakaliam jom ka NPP led executive committee ka le ha ka ni ka jigshakri ya ka discuss nama ka discuss ka ka way institution ka kam shibone bangin nang plan situ ta ka kontre kam terjam jonga kena ka daw la ni yo ban sensya la ni yo biang sensya ma pi kan lo ka jingkerku ya ki hima yaki rat, yaki ilaka, yaki lendo ship, yaki snong, kan lo gaji betul ke berkerau. Lada ni continue ban tray hante ya po kadiskusi nama kipun ba ki isu ki badambun ki bangi hak ban pendet na pawe kapor siapa ipat kapor tengah po asupan buktin togi nabi nang ni kamansi ke besidren rengkat ba kajing snow ya kapati rengkat bat kajing snow sinan kajing donlang jong ilok jong UCN ilalong mentah terkenti MLA bat kubju UCN namar bahaya don amut ya kawai kalau kayak bakla nar akwa poi pertama nang omi pi kalong kejisa kadai kejisa namar lada kamtam donlang na i kemesin kana klai nginang na buon kiki batray tina daw nas ngomong ang ba kani kaski kalau ba pertama ini batu na temen scan ba hakan ikasnen gabangan namalajan kut terus nen ini yang kumni ban celebrate ya kadis kausil berarti kajantia ba ka hasil diskausil kuliah